Zdravstvuj, komrad! Da se nadovežem na priču iz prošlog klipa gdje sam govorio o Open Game susretima i iznajmljivanju opreme. Nakon nekog vremena provedenom na terenu sa iznajmljenom opremom, poželit ćete da kupite svoju. Prednost sopstvene opreme, prvenstveno replike, je to što znate kako se ona ponaša. Kod AEG replika opaljenje nije trenutno kao kod vatrenog oružja. Ono ima kašnjenje jer povlačenjem obarača elektromotor treba da sabije oprugu klipa i tek onda ispali kuglicu. To kašnjenje kod iznajmljenih replika ponekad ume da bude iritantno dugo. Tako da ako ste sigurni da će vas želja za Airsoftom držati, preporučujem da kupite sljedeće. Prvo repliku. I to ne snajper, ne pištolj, nego jurišnu pušku srednje dužine. Ona će vas dobro služiti i u bliskim borbama i u simulaciji rata, takozvanim milsim borbama. Odgovor na pitanje koja je najbolja puška za početnike ne postoji. Mogu samo da vas savjetujem da to bude AK platforma ili AR platforma, poznatija kao M, zato što ćete lako naći rezervne delove na našem tržištu. Uvijek preporučujem kupovinu nove replike. Polovnu bih kupio isključivo ako znam da je provereno, malo korišćena i da je jako dobro očuvana. Za nabavku novih replika imate dve mogućnosti. Imate prodavnice, Airsoft prodavnice u Srbiji, koji prodaju Airsoft opremu. Uz nju dobijete račun i garanciju. To je najbezbedniji način kupovine replike. Drugi način je od takozvanih švercera. Oni kupuju replike u zemljama Evropske unije i uvoze ih u Srbiju. Kod njih je izbor mnogo veći, cene su nešto jeftinije, ali problem može biti ukoliko budete imali reklamaciju. Ta puška ima garanciju u radnji u prodavnici gdje je kupljena, ali problem je što to treba onda dostaviti tamo u slučaju reklamacije. Ukoliko kupujete novu repliku, uz nju najčešće ide jedan okvir velikog kapaciteta, takozvani high cap. Za početak će vam biti dovoljno taj jedan, kasnije ćete kupiti još nekoliko mid capova, to su okviri srednjeg kapaciteta. Uz replike često ne idu baterija i punjač. Preporučujem da kupite bateriju koju preporučuje proizvođač. Kasnije ćete eksperimentisati sa različitim baterijama i elektronikom. Također treba će vam punjač koji može da puni tu bateriju. Zatim treba će vam municija, to je kuglice ili na engleskom BBs. Kuglice imate u raznim težinama. Za početak preporučujem 0,2 grama. Kasnije ćete možda uzeti neke teže. Ako želite da vidite kako se puška ponaša sa težim kuglicama, slobodno tražite od nekog na susretu, uglavnom će vam svako dati. Čisto jedan okvir da vidite da li vam feeduje dobro, da li ispaljuje, kakva je putanja. Teže kuglice bi trebalo da imaju pravilniju putanju, ali zato kraći domet. Ukoliko je puška jača, možete koristiti teže kuglice. Oprema bez koje ne možete ući na susret je zaštita za oči. Postoje tri tipovi. Ja ovdje nemam full face mask, maska koja prekriva cijelo lice. Zatim imate goggles, to ne znam kako bih preveo na srpski, i naočare. Isprobao sam razne maske i naočare i imam problem što mi svaka magli. Mazao sam raznim sredstvima, nije mi pomoglo. Postoje naočare na tržištu koje koštaju i po 50 € koje su anti-fog i ne bi trebalo da magle, ali to mi niko ne može garantovati. Također, postoje goggles sa ugrađenim ventilatorom koji bi trebalo da napravi protok vazduha unutar samih naočara, tako da se one ne zamagle. Momci koji ih koriste kažu da radi posao, ja još nisam imao iskustva s tim, kada budem isprobao preneću vam. Tako da ja koristim mesh naočare. One ne mogu da zamagle, nemate stakla, gledate kroz rupice. Tu imamo drugih problema. Prvi problem je što vam smanjuju vidno polje, jer ipak je vidljivost kroz njih nekih 60%. Drugi problem je što u slučaju direktnog pogotka u naočare, kuglica će se rasprsnuti i prašina će vam najvjerojatnije ući u oko. Nije pogubno, ali je neprijatno. Uz zaštitu za oči savjetujem i zaštitu za lice. Sačuvat će vam usne i zube. Jedna korisna stvar.
Zatim, jedna stvar na koju mnogi igrači ne obraćaju pažnju, a to je obuća. Jest da su patike najudobnije, ali Airsoft se ne igra na trim stazama. Zato preporučujem čizme. Ne moraju biti vojničke, ne moraju biti policijske, mogu biti alpinističke. Bitno je da vam u slučaju da nezgodno nagazite drže zglob. Iskrivljenje i iščašenje skočnog zgloba je najčešća povreda na Airsoftu, tako da ja smatram čizme pod obaveznom opremom za Airsoft. To bi bilo ono najosnovnije što vam je potrebno od opreme za Airsoft. Što se tiče garderobe, evo ja sam danas obukao ono što sam nosio na svom prvom gejmu, a to je duks, malo deblji, sa visokom kragnom da koliko toliko zaštiti vrat i neke maskirne pantalone sa pijace. To bi bilo sve za sad, do svidanja!